مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صبي هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وصلى وغفر أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babut takbiri ayyami mina utawi kikubab nerangaken maca takbir ing dalem pira-pira dinane tanah Mina. Wa idza ghada lan ari kalane budal isuk sapa si man sapa wong ila Arafata maring tanah Arafah. Wa kana lan ono sapa Umarun radhiyallahu anhu iku Sayyidina Umar. Wa kana lan ono sapa Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ono iku yukabbiru maca takbir sapa Sayyidina Umar. Fi kubbatihi ing dalem omah cungkupe Sayyidina Umar. Fi kubbatihi ing dalem omah cungkupe Sayyidina Umar. Fayasma'u mongko krungu hu ing Sayyidina Umar sapa ahlul masjidi wong kang ahli masjid. Fayukabbiruna mongko padha maca takbir sapa si ahlul masjid. Wa yukabbiru lan maca takbir sapa ahlul aswaqi pira-pira sapa ahlul aswaqi pira-pira sapa ahlul aswaqi ahline pira-pira pasar, yakni wong kang sing ana di pasar hatta tartajjah sehingga gemuruh tatrubah hatta napa niku hatta tartajjah sehingga gemuruh Mina ing dalam tanah Mina apa nih takbiron takbire. Wa kana lan ono sapa Ibnu Umar yakni Sayyidina Abdullah bin Umar iku yukabbiru maca takbir sapa Ibnu Umar maca takbir bi Mina ana ing tanah Mina tilkal ayyam ing dalem mengkono-mengkono pira-pira dina wa khalfas shalawati lan ing dalem sak marine pira-pira salat wa khalfas shalawati lan sak marine pira-pira salat wa ala firasyihi lan ing atase lemeke Ibnu Umar yakni napa lemek nggih yakni niku tempat tidur ala firasyihi lan ing atase lemeke Ibnu Umar wa fi fustatihi lan ing dalem omah mutane sinten Ibnu Umar. Fustah nika maknana napa nyamana tenda besar yakni napa tempat untuk bernaung atau berteduh nika fustat. Fustatihi lan ing dalem omah mutane sinten niku Ibnu Umar yakni tenda besar atau tempat bernaung, tempat berteduh, gazebo, ngaterop. Wa majlisihi lan gon lunggone Ibnu Umar, wa mamsyahu lan gon lumakune Ibnu Umar. Kapan tilkal ayyam ing dalem mengkono-mengkono dina jami'an hale sakabehane. Ya mulai niku pun mulai napa jenenge berangkat nang gene Mina mulai teko Arafah
mulai teko Mina sadurunge tenggene napa mari ila napa mulai teko dina-dina Mina yakni pada ayam tasyrik bareng diki mencakup napaan kesunahan takbir ketika Idul Adha atau Idul Nahar, ayyamun nahar, napanya mana hari yaumun nahar, napanya mana hari raya kurban. Wa kanat lan ono sapa Maimunatu Sayyidatuna Maimunah iku tukabbiru maca takbir sapa Sayyidatuna Maimunah yauman nahri ing dalem dina nahar. Wa kunna lan ono sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon ana iku yukabbirna padha maca takbir sapa si an-nisa. Wa kunna lan ono sapa an-nisa'u wa kunalan ono sapa an-nisa'u pira-pira wa kunalan ono sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon ara iki kabel-kabelah wa kunalan ono sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon ana iku yukabbirna wa kunalan ono sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon ana iku yukabbirna maca takbir sapa an-nisa khalfa Abana bin Uthman ana mburine Aban bin Uthman wa Umar bin Abdul Aziz lan ana mburine Sayyidina Umar bin Abdul Aziz layali tasyrik ing dalem pira-pira wong ini dina tasyrik layali tasyrik ing dalem pira-pira wong ini dina tasyrik ma'ar rijali sertane pira-pira wong lanang fil masjid ing dalem masjid. An Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi saking Sayyidina Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi qala dawu sapa Sayyidina Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi sa'altu takon sapa ingsun Anasan ing takon ing Sayyidina Anas bin Malik sa'altu takon sapa ingsun Anasan ing Sayyidina Anas bin Malik wa nahnu hale utawi ingsun Muhammad bin Abu Bakar niku iku ghadiyani kang lunga karuni wa nahnu utawi kita Muhammad bin Abi Bakar lan Sayyidina Anas iku ghadiyani lunga karuni min Mina saking tanah Mina ila Arafati maring ila Arafatin maring tanah Arafah takon anit talbiyati saking mas'alai talbiyah kaifa hale kaya apa kuntum ana sira kabeh ana iku tasnauna padha agawe sapa sira kabeh ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sertane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mongko jawab sapa Sayyidina Anas bin Malik kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yulabbi maca talbiyah sapa al-mulabbi wong kang maca talbiyah kana ono sapa Kanjeng Nabi ku yulabbi maca talbiyah sapa al-mulabbi wong kang maca talbiyah la yungkaru kang ora den ingkari apa alaihi sapa alaihi mulabbi la yungkaru kang ora den ingkari sapa alaihi ing atasi mulabbi wa yukabbiru lan maca sapa al-mukabbir wong kang maca takbir fala yungkaru mongko ora den ingkari sapa alaihi mukabbir la yungkaru ora den ingkari sapa alaihi ing atasi mulabbi wa yukabbiru lan maca takbir sapa al mukabbir wong kang maca takbir fala yungkaru mongko ora den ingkari sapa alaihi mukabbir neka bepe tentang membaca takbir ketika hari raya Idul Adha. Membaca
takbir fi ayami tasyrik nikah yang kika dinto mulai tanggal sangak 10 nikah telasan, mari telasan niki kocak ayamu tasyrik. Maka ning kak dinto terangaki sunahaki membaca takbir, bahkan membaca takbir al-masnun huwa takbir masnun nikah huwa afdalu min salatin nafilah, genjerna lebih rajah tinimbang salat sunnah. Membaca takbir ayamu tasyrik baca setelah mun ayamu tasyrik baca setelah salat 5 waktu, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Bedekama apakah harus mare salat? La, wa ala firashihi ning tempat tidur maca takbir, wa fi fustatihi ning kazibu ning napa tempat saya bernaung berteduh, ning kemah maca takbir, wa majlisihi tempat tojun maca takbir, wa mamsyahu ajalan maca takbir. Nika sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk membaca takbir yang kibaneka ning ayyamu tasyrik. Cuma ini kata apa berlaku ponan, kecuali ning pondok-pondok. Ya. Bahwa takbir aneka beda dua, beda takbir semursal, beda takbir muqayyad. Mon pada namun baca na pada. Meskipun keduanya sama dalam bacaan, cuma perbedaan terletak pada waktu dan pelaksanaan. Beda takbir mursal, beda takbir muqayyad, beda takbir mursal, beda takbir muqayyad. Neka bidah bekto ben pelaksanaan. Adapun baca na pada. Nah, pada. Adapun takbir muqayyad aneka takbir yang dikumandangkan khusus pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Aneka raja ganjirna. Ya, hari raya kurban yaitu dikumandangkan setiap ba'da salat di bulan Dzulhijjah atau bulan besar mulai tanggal sangak sampai tanggal 13. Sangak 10 niki kocak yaum Arafah. Tanggal sangak bi tanggal 10 yakni telasan nika bi tanggal 10 niki kocak yaum Arafah. Nah, tanggal 11 sampai 13 aneke kocak ayyamut tasyrik. Hari untuk dilaksanakannya berkurban, tasyrik. Nah, ini disunahkan membaca apa? Takbir. Bila setiap mari salat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah. Mulai bila sunahki maca takbir nikah? Waktu pelaksanaan takbir ini dilaksanakan mulai malam hari raya Idul Adha sampai pelaksanaan Idul Adha, miringi sholat Idul Adha, dan dibaca setelah melaksanakan sholat baik sholat fardu ataupun sholat wajib. Mari nikah mun takbir telasan Idul Fitri semarena Idul Fitri ampun sobung hanya dibaca mulai apa? Saya kocak takbir mursal gila. Takbir mursal adalah takbir yang tidak dibata. Takbir muqayyad nikah artinya takbir setada setaebe teseh. Takbir saya dikumandangkan bukan setelah namanya mana takbir muqayyad, takbir beda takbir mursal, beda takbir muqayyad. Adapun takbir mursal takbir yang tidak dibatasi, artinya takbir yang dikumandangkan bukan setelah melakukan sholat. Takbir nikah dimulai terbenamnya matahari hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Cuma bidana mon takbir mursal nikah tidak disunahkan setelah sholat wajib ataupun sholat sunat. Tetapi foto setelasan Idul Fitri ki sobung pun takbiran punan. Sobung punan. Jadi pacet dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Di ngodiin malam telasan nikah raja gencerna. Adapun orang-orang seneng Mina, Sayyidina Abu Bakar At-Thaqafi beliau tanya langsung ke Sayyidina Anas bin Malik. Ketika malam takbir Idul Adha nikah,
Kapi orang-orang para sahabat nika atakbir kapi. Pasar, tempat jalan, masjid. Ya. Yaumun Nahar wa kunnan nisa yukabbirna khalfa Aban bin Uthman wa Umar bin Abdul Aziz layali tasyrik. Malam-malam tasyrik para orang bini pun bertakbir cuma tanpa pengeras suara. Biduni mukabbiri saut, tanpa ada pengeras suara. Ini kan yang masjid-masjid takbir kapi, takbiran kapi. Setiap mari salat. Orang sini saya haji saat nikah, saya wukuf ning Arafah tanggal sanga, wukuf ning Arafah, kemudian bergerak. Napanya mana bergerak dari Arafah nikah, mabit ning Mina, mabit ning Muzdalifah. Ane kan ki bodo se maca talbiyah, bodo se maca takbir, bodo se labbaik Allahumma labbaik, kita ingkar. Artinya tak pasalah. Bodo se atakbir wa yukabbirul mukabbiru, bodo se atakbir Allahu akbar fala yungkaru alaih, juga tak larang di Kanjeng Nabi. Orang yang haji ini kah se bodo ning Arafah terus menuju ke Mina kala. Ane ka bodo se atakbir, bodo se maca talbiyah. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar sampai akhir. Dan ini tak ingkar, artinya tak pasalah, tak keliru di Kanjeng Nabi. Kalau orang yang haji bodo se maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda fala yungkar, juga tak ingkar. Sebenarnya yang Mina, sebenarnya yang Arafah, murina ya cek maca labbaik dia kaki cinta haji bahaya col masjid labbaik Allahumma labbaik neroe Mekah, cek neroe Mekah kan to takbir. Jadi tak ingkar bi Kanjeng Nabi. Bodo si takbir, bodo si talbiyah. Ketika ning Madinah ni, ketika ning Mina, Sayyidina Abu Bakar Ats-Tsaqafi ni katanya langsung ke Sayyidina Anas bin Malik. Lambe sambian selama bi Kanjeng Nabi katipan apa? Dari Mina, dari Arafah, ning Mina ni kenapa saya baca? Kenapa maca talbiyah? Kaifa kuntum tasna'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab bareng Sayyidina Anas bin Malik, kana yulabbil mulabbiyu la yunkiru alaih wa yukabbirul mukabbiru fala yunkaru la yunkaru alaih. Kana al mulabbil mulabbiyu la yunkaru alaih wa yukabbirul mukabbaru wa yukabbirul mukabbiru fala yunkaru alaih. Ya bodo si takbir, ya bodo si talbiyah, tak ingkari bi Kanjeng Nabi. Nah, nika teti mari seneka mun telasan Idul Adha kangkui imam kudu sorodi ngodiin takbir nika cek nengeneng wiridan nika mari salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah langsung Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wirid ini mari nika subhanallah kudu tahu imam nanti malai berdepitan ayam tasyrik nika ya ayam tasyrik layali tasyrik tina tasyrik ban malam-malam tasyrik surah banyak maca takbir. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari dalam kitab Al-Bajuri, Hasyiah Al-Bajuri halaman 224 ini kayak tebuaki napa man ahya lailatal id, barang siapa yang menghidupkan malam id, ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam id, bener yo diibi mercon, bener perameh bareng mercon, bener perameh bi takbir keliling nyaman tok takbir keliling keng tak takbiran sekali. Nyaman bagus dah takbir keliling keng tak takbiran. Karo layar-belayaran tok. Bersih mabuk bahkan. Bersih mabuk, bersih azina bahkan malam takbiran ni kau. Nauzubillah. Nya, seran orang sedik ngodiin malam id ni kah kelaban ibadah, kelaban bertakbir, kelaban munajat, atikir dekat Allah Subhanahu wa taala, ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya di mana di hari hati-hati
Saat itu hati-hati semua pada mati. Nah, di saat hati-hati orang yang sedang mengalami kematian nih, orang ngodi tapi atena mate. Orang ngodi tapi atena mate. Jadi atena pun mate, siapa pun lah mate. Orang mate ini apa? Ya ada saya kata roh, ada saya kata aku pun. Cila mate. Swarga ya kata roh, neraka ya kata aku. Mate punan atena punan. Nah, di saat orang-orang atena pada mate nih kah, beda atena orang siapa odi dengan Gusti Allah sera. Orang sidik ngodiin malam Id. Malam telasannya ke yodi. Bahkan Nabi tak salah, malam Id nih kah, ajima bibina nama kero. Lupa gula, napa Sayyidina Ali, napa saya berpendapat dengan nikah. Malam takbiran masang umpama masang doku udon aja lah. Malam takbiran masang malam takbiran makroh kok mah jadi mau jadi anak pambeng ya. Maka acak sabine acak sini acak takbiran sekeluarga nikah takbir tak apa-apa, takbir keliling tak masalah. Kerja sampai mengganggu jalan, sampai mengganggu ke orang takbiran tak masalah, takbir keliling jalan takbiran, numpak sepeda motor tibian takbiran, numpak kendaraan pribadi takbiran, tak harus numpak truk, tak harus numpak pickup ya. Takbir cuma cak hanya mah takbiran, takbir keliling melolo yang tak takbiran. Nah, nikah ya gencerna orang saya ngodiin napa neng malam napa Id ya. Banyak ijazah dari guru-guru nih kah? Cuma ya sulit lakonan nah, repot saya lakon. Banyak bacaan nih kah? Dari Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Muhdhar. Nih banyak bacaan neng malam Id nih banyak bacaan nah. Sehingga orang-orang yang sesoleh nih betul-betul karena pada malam saya tolak tineng Gusti Allah doa nih kah di antara malam Id. La turaddu fihinna da'wah. Doa apa bayi neng malam paneka ada saya tolak tining Gusti Allah. Lo kan memete torote. Benete torote keng Gusti Allah lebih tahu bila orang dia bejana torote. Ya mun kapi tuan sampai ne torote kapi. Pajiru ya Allah, pajiru ya Allah, ya pajiru ya Allah. Ya salah embong rewa. Ya, tuan pajiru malolo. Tetap Allah Ta'ala pun lah janji ud'uni astajib lakum atua kake terima ban sengko cuma berdekalan sempen bi Gusti Allah aja pangeran sampean bayan di anak dari sekian anak nikah sampean oning kak mas lebih patot beri lebih banyak ya mun TK sangun tak pada bareng CSD tak pada sangun bareng sangun SMP senikah bodoh anak minta permen tok minta es tok minta kakanan se gare abotoan minuman si membahayakan bener tak mampu sampean meleh minta teh torote apa karena tak sayang justru nikah tak meriin sampian nikah adalah hakikat daripada pemberian walaupun jeling tak meri tapi aslinya meri je meri kesehatan yakni mun torote terus aboto deki anak de Gusti Allah ni kalangkong ngaonengin sepatot kang kui kebulan na nikah malam Jumat di antara nah malam Id nengki malam nisfu Sya'ban banyak doa termasuk dengan malam Id sampai siaki nikah malam nikah soro odiin kalaban maca napa takbir tahmid ben kalaban maca dikir saya lain taib lah nikah ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yukabbiru ya maca takbir engki paneka ning ayam mutasyrik maka orang-orang ning masjid kang ngeding siapa ngasan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab atakbiran kapi ning masjid nika wa yukabbiru ahlul aswaq ning pasar-pasarnya atakbiran kapi pasarnya atakbiran kapi mon ken prei pasar sepeh ya malam telason rame lakun sepeh ada lah jadi ada si atakbiran ayam mutasyrik nika sampai dari ramena pasar saat takbir nika hatta tartajah sampai gemuruh
Saking benyane takbir, Allahu Akbar, sampai aku muru mau nyene nika. Nya. Hatta tataribah. Suarana tak santak, keng cuma ekeding gemuruh. Karena kayak perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaumun nahar atau yaumun nahar ayam tasyrik wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ekoca napanya mana ekoca sumiyat ayyamin ma'lumatin dikatakan hari-hari yang diketahui li annaha indan nasi ma'lumah lidzabhi karena saat nikah orang pada tahu mun napa telasan Idul Adha ya yaumun nahar area pada tahu cak bojin nyembeli kurban mereka nekoca napa ayyamin ma'lumat karena manusia pada maklum pada tahu cak saat nikah bektona nahar bektona napa adzabh orang-orang miskin gelo orang-orang sefakir orang-orang saya tak toman ngakan daging berapa Arab kapi ya era edente esace beri kapi daging akhirnya kocak yaumin maklumatin ayamin maklumatin kocak dina-dina saya maklumat ini kayak soro perintah baca bi Gusti Allah soro atikir soro nyebut asmana Gusti Allah soro takbir soro tahmid soro takbir soro tahmid ban sipitorot tah cak sampai uang-uang malam-malam saya mulja nikah tanamina takbiran saya neng Arab nikah wa kana Ibnu Umar yukabbir bi manatil kalayam Sayyidina Abdullah bin Umar takbir juga neng tanah Mina neng ayam mutasyrik nikah wa khalfas salawati samarena salat 5 waktu baik salat wajib ataupun salat sunnah bedai compok takbiran dikel masih tak ada speaker anak keng batepak punya saya keliru takbiran bu lempu ni walillah ilham iku mapas ilham hilham tong keliru boleh Rabbi faghfir li dhunubi waj'alil jannah ilahi bin ilahi hilali. Ya Allah jadikan surga adalah tempat kembaliku hilali bene ilahi mon ilahi teh pangeran waj'al apa waj'alil jannah ilahi ya Allah bene ilahi hilali masene kengki walillahil hamd walillahil hamd walillah ilham kok kasa kudu tepat-tepat nih kak guruna harus ngebela bener ilham jong nah apa Pak Guru hilham be ilham ini kan nyama ano menjadi kulisan Nabi ini kasih sama Guru saper nyaman kan akhirnya rolah sap sera semil kula mundak maturi nyari semil tak lemon ketemu penter semil cita-cita apa ban mil abi nempah Pak Guru kamu cek benyan ban mil gaga ban mil teger ban mil abi ni dua bema abi ni dua sisi itu bagi dak menjadi Pak Ustaz kau boleh tak nabi ini menjadi jak mon semil kan jana semil je ilham je tahun yang menturu kamu ndak menturu nyari semil ni kau tak mon ketemu bi semil Masya Allah ya jadi ajak takbir kapi terapotra nah kula mau malam takbirannya keluar kula malam takbirannya ke bina anak takbir malam takbirannya keluar ada dalam Ami Hamid mari dalam Ami Hamid terus dia bentungan kami takbiran dalam motor nih kak ya nyaman anak kene ya lepas seneng bebeda mercon sebenarnya lambu kami nyomot mercon kami takbir ijak nyomot mercon lo tak apa-apa somat mercon Allahu Akbar wah Allah pas mercon itu saya somat colok neng ya malam takbiran keluar gula sampai malam baru sebentar ada Mas Hakib bareng nikah ada Mas Hasin mau tak notot lakukan yang sejelas malam takbiran gula sebung jompo mesti keluar bina anak nikah takbir keliling
Wis nganggo bode sing oncoreng-oreng nika masyaallah. Bode sak joget. Salona totong tong tong nguriyo doyan bederem. Tambah tak ro karuan. Nah, siap takbir keliling mun diletedung bae lah. Tambah ama coba nyamana takbiran nika salah takbir hanya ma takbir ka Gusti Allah tambah kebeget joget. Nah, dan moga titil masih manfaat. Jadi napa nika engak nika. Tanggal sangat tanggal 10 aneka telasan nggih takbir mari seneka ayam mutasyrik 11 sampai 13 aneka tetap disunahkan apa takbir setiap mari salat sunnah wajib ataupun sunnah. Jadi mari assalamualaikum langsung takbiran kemudian baru lanjut ke laban maca zikir tasbih subhanallah masyaallah ya. Kami termuka titik ilmu manfaat. An Hafsah an Ummi Atiyah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin sahbihi wa sallim adada ma'lumatik وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول لا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بالفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين ما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها
سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم والفقير مقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوش بكر بن سالم وكي عقيل بن سالم قطب رباني سنة شيخ عبد القادر جيلاني سنة شاذلي والإمام بخاري والإمام القسطلاني والإمام زين الدين المليباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روحي قطب شرف البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصوله وفوره ثم إلى روحي قطب ثم إلى روح قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخو طاهر ثم إلى روحي ثم إلى روحي الحبيب ثم إلى روحي قطب ثم عبد الرحمن مقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولاد مرمضان وإخوانه ثم إلى روح عبد القادر جدا بن محمد العلام محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي الحبيب عليك الحبيب محمد بن الحداد والحبيب بكر قرسي وأبي شبوت وبوتي والحبيب عبد الله الحداد بن والحبيب جعفر والحبيب حسن بها والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي بن سقاف والسقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح بن حمد تنقل الحبيب عبد الله الهدار حبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصل وفره والحبيب سالم مشاد والحبيب حسن شادر والحبيب عبد الله بن مشاد والحبيب محمد بن حبيب وأصول وفر ثم إلى ركه هجي جاسم نور سالم وزوجته وكيجي هاشم رافي وزوجته وأصول وفره ثم إلى ركه عبد الله مسلم من هاشم ثم إلى روحي معروف وأصول وفره ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجته زينة الجد برا وزوجته وأصول وفره ثم إلى روحي الوالد منير علي وزوجته وخليله وأصول وفره ثم إلى الوالد أحمد خليل عبد الله وأصول وفره أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.